Borjan MSC constituency ka parlo khat-khati bongrung arong nothong teron arong lapen rong khelan ara development aputhak kilong dun kadure puthak kisung kachitong dun aputhak ninga klong alam the kachepaklang pon sonsi kilik aprang vote kerega mailong kaning je pona tengki kilik nang pahai det lote kaching thora warsai towar pen ke chenglok kaprek awar sai sitami nang pipon pupu chichak tikang po hai det lote alam chak chipapling pledet asonsi nang mandet pusi alang litum ning chepon anparta barla apor lote towar mesen kavya jo kisokyun e loke charli au somarla pen katu kaveta langbung lang plerwok pen anikan wangta lapusonsi papar nang rinti lopusi alang litum pen nang chithan pachini dun adun thu khat-khati bongrung arong laki national highway thongke prasirkep link road kilometer ke thom an sido anparta lasotowar akinang sotnai mate lifeline pusi chithan pon bonta pinier ni sarkar pen thangnat steps mate asai kiding pon kaverek ke ningduk pik pusi chithan pon non akayalong nilitum kachi theglong bangke economic a lifeline asonsi la bangso tuar manlo woi fitame la so tuar barikha nang ki hira por hulo pulo tangte usumar school ki dam ke bang kasik sak pendang lok ke so kiune kado kawe an sitame la so tuar kachilengi fanil dum problem pik la pen arwe nang ki jang por hulo pulo tangte kengkunga don alang si ke hat nang la son si niltum chetong nang lo la so tuar la pen thu la bang so tuar nilitum phan ha ASDC government hut joint rong pi CEM hut black topping nang pi lok penam par ke non ke do bom ki khibom ma sarkar tum sitame BJP sarkar tum sitame mane nang matha palat la puson chitheglong le la pentu BJP government mate non kidobom council kidobom team kar bianglong pukachi putum development puke adejang ak sida development pu asin sab nilitum ke khotkhoti bongrung arong asora bangke non anta development pu asin sab bang theglong le pinlang chimia lo thekta Sangti Hidipen present terang Carbing Long Life.